Stečajna uprava grada Beograda predložila je preduzeću Bus Plus, koje se bavi naplatom karata u javnom gradskom prevozu, da otkupi većinski udeo tog preduzeća, izjavio je danas predsjednik tog tela Siniša Mali. Grad je spreman da reši probleme zbog visokih troškova Bus Plus sistema i zato se pregovara sa rukovodstvom firme o eventualnom otkupu, izjavio je novinarima u Skupštini grada Siniša Mali, predsjednik privremenog organa, naglasivši da troškovi opterećuju gradsku kasu. Ako hoćemo da pričamo o nekim temama, ajmo da pričamo opet o Bus Plusu. Ajmo da pričamo o temi koja je u ovom trenutku za nas najveća rak rana grada Beograda. O trenutku kada nemamo, odnosno imamo smanjene prihode od naplate karata, u trenutku kada nemamo dovoljno novca ni da plaćamo subvencije gradskom saobraćajnom preduzeću. Da podsjetimo, prema ugovoru konzorcijum čine dve firme, jedna srpska i druga turska, koje su osnovale treću zajedničku firmu sa većinskim srpskim kapitalom. Grad je prepustio prodaju karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu na period od 10 godina. Uz to, Beograd je ovim ugovorom omogućio konzorcijumu da informacione panoe na stajalištima koristi za reklamiranje i da od toga zarađuje bez obaveze da plati zakup ili da deo profita podeli sa naručiocem posla. Funkcionisanje Bus Plus sistema, kako je rečeno na konferenciji za novinare, je problem koje grad mora brzo da reši. Problem je zbog skupih subvencija za gradsko saobraćajno preduzeće i zbog sve manje para u gradskoj kasi. Da bi se problem rešio, grad je ponudio da otkupi većinski deo ovog sistema, ali odgovor od nadležnih još nije stigao. Kompanija Apex Solution Technology, koja upravlja sistemom Bus Plusa za naplatu karata u javnom prevozu, oglasila se saopštenjem. Oni su potvrdili da se pregovara o ponudi grada da otkupi sistem. Kompanija navodi da je pripremila i niz drugih rešenja kako bi se sistem unapredio. Takođe ističu da naplata karata i upravljanje u vozilima javnog prevoza u potpunosti funkcioniše i da se ugovorne obaveze poštuju. Na konferenciji za novinare Siniša Mali je ponovio da nisu tačne izjave čelnika Demokratske stranke da je grad ove godine ukinuo treći pokušaj vantelesne oplodnje, jer se to nije radilo u 2013. zbog problema u državnim zdravstvenim ustanovama. Mali je rekao i da je bivša gradska vlast finansirala savjetovalište za podršku parovima u vantelesnoj oplodnji sa 5,3 miliona dinara, a taj novac su izdvojile Apoteke Beograd. I to još dodatno u uslovima kada je sam proces i samo savjetovanje besplatno i odvija se u svim domovima zdravlja na teritoriji grada Beograda. Na konferenciji za novinare Siniša Mali je prokomentarisao i ostavku ministra privrede Saše Radulovića, ocenivši da se ministar u proteklih nekoliko meseci bavio samo zakonima i ličnom promocijom.